Swastiastu semeton titiang sarang sami titiang Gede Putra Pelesari kembali ring channel YouTube Dadap Wong TV ngiring sarang-sarang ngajegang seni budaya Bali untuk ngewantu semeton celak subscribe lonceng dan share matur suksono Om Santi. Ay, menang. Nih pada sakit kemah ngiring nih kene-kene. Ale deh jampang saya nggak tahu. Bah, betul, bah. Cacar nak cenik. Oh, cenik. Jemaah tu, kamar ini disunduk mengsalangan nyusup deh. Wah, satu beli. Ada kayak doang lah nih pak. Bunda. Para maciri babawas itu belen unen itu buyung nih belum itu tinggal beli loh. Wah, kok bulung loh. Buyung aneh belum tau nak. Tu pengiring itu, pengiring itu setia tu. Sekian sing tak ada keju. Man, aduh liputan telur sing mau jam temo. aku. Cap temo. Sangkan sing mau jam dewok engke do sing ulian cing jamu ke dado nih. Lawang aja jam temo. Apa? Menali. Sing melonceng di liputan telur. Iya tuh, meh. Kemudian tu Beli nyeman bekas. pengiring setia buyungnya apa boleh ni tu. Beli ban bekas resep beli. Karena mula gelah unen-unennya dejek apa aja kan unen gelah itu buyung legu dan gelah unen-unennya udah matiang-matiangnya. Yakti palungo cokor dewa resa menjagrado melek pada kanya matur. Weh, upo melek matur kemudian kalian melali gelah. Tadi sing siramin gelah. Tuh, nanti angci kok kan nyiramin Makin dia sampun tangkel matangi palungo cokor dewa sampun saking pemeraman mengani kau. Weh, nak apa bangun nih gelah nih? Ada enggak gelah nih? Sebuah matangi nih. Ada Yang yang nyongkol, Ada yang yang nyongkol. dan nama lingnya palungo cokor dewa matangi. Acara matangi tu. Nama apa cucu? Subuh tadi gelah nak memujuk. Semampai dah. Semampai satu Meter meter gak sampai. Cacat sih deh. Weh, Jani pekerjaan ini ada anak rame kena cacat. Nah, ada dua ya. Kalah ni medal tu. Marketing beli. Ngiring rapi ni tahun ni. Kengkeng je cari tulis tata remus. Nah, bir. Ini pak. Bir cepat dong. Ini nyapak orang. Ando sana yang penting orang ngeling. Uasa nangis, medangi palungo cokor dewa keles mesiram. Niki tiang sampun mata batel. Tak mau beli ngepot itu beli. Bang los nakin bang los. Pak Aktor, bawa bagai dosi ngomongin. Sabun paling halus nih, merah bata. Hijau ale. Batu nak kayak apa nak? Batu ni jenis dah apa batu ni gede, mandai lah ya. Dia Nyak magening beli kengkeng cara terak naik ting Ya diapin. punya keset na dud. Oh, Sakala beli jam mah bahasa angin. yang sing ingat infonya kau di beli tidak. Gelas tu becek pedang palungo cokor dewa. dah sama-sama. Ya ada jauh lah, tuh tinggal penting sudah. Nan lecet nanti mau sholat beli kengken dan cara punyan kayu kena angin puting beliau. Das malakat mama makacos malaketik betul ada nolik. Di mengsot itu. Anak jalan set lah. Agak itu sing mau bulu dud. Jangan bulu. As bulu. Enya aku lah
Ada duduk. Duduk ada sikat. Duduk angon men. Waden lemari kaca. Tuh, gaya dong. Ango beli Oh, ini jam percis cara artis cara artis nih Jo. di Jawa. Di Jawa. Caranya? Yen di Jawa Ah, percis itu cara Ijo Trisnawati. yang di Bali. Cara Ijo dulu. Turak campur. Kau dia nyebak kau, dia nyebak. Nake ajo bang Nah, gue. kayak acung. Lemu dot lemu. 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 Jak lu. Ih, di mata aja kan itu beli. Oh. Nah, jak lemu. Ngalah di depan aja nih itu. Yang pernah bawa. Kengkeh deh. Yen sing teh mulo dasar beli bakti. Ngiring kadidung. Pelungu dalam. Bidan bapak. Adik gitu. Nak uli mareng ngelamar. Kengale rabi nenek beli nak pusing setuju. Apa beli? Samping muda si matur kaping itu anak aku. Nah, Sangkan sih jen setuju kan ada pamanci, paman kawan. angon gendong adalah rabi bawa. Ya. Ye, dan bisa mas ya. Di depan jani itu, paman, suka duka kayun gelahan cerita gelah jani kaping paman. Alatu dua kong istri basi wawu palungo cokor ngenikah. Cokor dewa menikah puniki dagingin jaga. Becek wanda kaon tiba jane. Rahino wanda wengi. Dados niko banget suka ring kayun. Man genggen bawa si dana beli. Tante, kau ni sampun kayun ni ring kayun panteng ngawe sungkan kayun. Pemegah palungo cokor dewa makin sampun mesandeng ngalaki rapi ngiring ini lakon nyenang ni. Aku lagi makin tu. Nak mulo itu sayang kau beri tapi coneng bobot rawan baik. Ya, ya. Jagoleng semangan gala kita cioren nangkilen aden gala kijo do ajak aden gala melali. Dojil do pejalan belen gala do cingak kan pejalan belen gala. Pejalan belen gala kengken do bangken do kang do senini. Biyo bulu di Surabaya. Kengken pengkang pejalan belen gala do Sur nyulo dari bibisanyo Yang kini-kini saden gala ciri-ciri conindo dojil. Lindung ni bakar sepeda kakul Minyak itu sing cara ipidan kalau
gelah kat ke suping keladi mencacakin. Mana kita hasil bumi balik. Saja saya belen gelai cacat dah luweh jani. Yang pidan duga saya ngalih kengken, mengalam mesin. Nero kak tuhu nero. Jajuan betul, jajuan. Dapat mas gandong. Ini kan drama tuh. Ini bodoh. Kayang jani nilah bodoh. Menterus man peran bodoh-bodoh ngelantas pada dia bodoh. Man kudia man ngayam. Beli atur titiang. Aduh, palungo beli aku pirang kumati atur yang. Gitu. Tumen sing mau beli silit Aing beli. Oh kita pindahan juga saya pindahan. Kalau main drama nih pada Narjo lega. Jangan main drama. Napi pacang nikah laris mana terus meneng palungo coba ini. Waduh kadang itu nggak main drama. Dia ampun aku main aja bang yang dole kemantan. Nah ingat dulu saya main drama bidang sangkol selat pasir saya ngidang ngetasan omar sangkol aja main yang kol tugong nak wajah bisa dawak nikah kemantan. wah cepat betul aduh yang sampai kuda ben 5 awan takutnya jadi bubong man sangkol napi Awak tiang beli rauh harus beli kaki mangkin napi menawi ke wenten mangan dito bang sing kangin kau bunyi nih mau kedo nih ngara lemeng deh sing hidang man mau jangkut lah ayo nambali nangon ay adanya manggo jagat manggo ayo Wadi ngajil, beh, don angon ni adnyo konek belen gelah, tuling petang tulung, petang lon sampun ical saking puri mangkin abuman maro bunda, jami saking penangon ni adnyo. Mawenan palungo cokori dewo sampunang negatif thinking. Ido irako lungo ne wanta, tangki dari ide bago wanto. Gumanti meyaso kerti nabdap jago ngupo hayu jaga lu ini apa jak negatif pikayo. Sing kedo, sing apa? Nah sembangan mau ngordo belen gelah be. Ade ayu jege gitu, wo. Panangnya nade deh. Ayuna.
Nut, ada Nyandot maring kuring. Itu marayan gelan aya sebegitu. Di dewa duaning marabistri, di dewa nyuruh sampai kakak pampersidong aya kepuri. Yen saro jadi kencan rejang reten rejang sari apa pampersidong aya kepuri. Tadi yen sebegitu gemoy aya di bedap-dapan di burian. Nggak tahu kan yen parok pekek itu. Yang pamit ngapunia. Maring gori dap-dapak Yang lurus-lurus kalau gua cokor dewo, ciciang jago ngintar ribu di pajak. Iya gales ngajak ke Korea. Yang lurus-lurus kalau gua cokor dewo, ciciang jago ngintar ribu di pajak. Iya